Komeza kugira ibihe byiza wowe nshuti dukomeje kubana kuri General Knowledge Infotainment umunsi ku munsi. Nawe kandi mushya ukanze subscribe vuba, reka tukwifurize kugira ibihe byiza kandi tukwifurize ikaze mu muryango wa General Knowledge Infotainment. Reka tunyarukire muri Amerika tubagezeho inkuru iri kuhavugwa nyuma yo gutorwa kwa Donald Trump. Uyu ni itsinda rye bari kwigira hamwe uburyo bwo kohereza abimukira bari muri Amerika mu buryo bunyuranije n'amategeko mu bihugu birimo n'u Rwanda. Ni gahunda imeze nk'iy'Ubwongereza bwari bwarakoze ariko ikaza kuburizwamo na guverinoma nshya iyobowe na Minisitiri w'Intebe Keir Starmer. Abashyigikiye Trump batangaje ko we n'itsinda rye bari kurebera hamwe uburyo bwo kwirukana muri Amerika abimukira bariyo mu buryo bunyuranije n'amategeko bakajya mu bihugu bitandukanye. Umwe mu bantu ba hafi ba Trump yabwiye The Sun ko mu kwiyamamaza kwe Trump yatanze isezerano ryo kwirukana abimukira binjiye mu gihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko kandi ko yiteguye guhagarara ku ijambo rye. Uyu kandi akomeza avuga ko Trump ari gutekereza kohereza abimukira binjiye binyuranije n'amategeko mu Rwanda no mu bindi bihugu bitandukanye ku buryo bataguma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva yatangira kwiyamamaza, Donald Trump yakunze kumvikana anenga ubuyobozi bwa Joe Biden asimbuye ndetse n'ishyaka ryari ku butegetsi by'abademokrate ko bananiwe kurinda imbibi z'igihugu, abantu benshi biganjemo abanyabyaha bakacinjiramo. Yavuze ko azakora ibishoboka byose akabirukana. Bivugwa ko nibura kuva muri Mutarama 2021 kugeza muri Nzeri 2024 abantu barenga miliyoni 10 bakiriwe muri Amerika mu buryo budasobanutse. Iyi gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda ijya kumera nk'iy'Ubwongereza bwari bwarakoze bugasinyana amasezerano n'u Rwanda, gusa guverinoma nshya ikaza kuyiburizamo. Bwateganyaga ko abimukira binjiye mu gihugu binyuranije n'amategeko bazajya boherezwa mu Rwanda mu gihe ubusabe bwabo bwo kuba mu Bwongereza buri kwigwaho. Ubwo yari mu kiganiro mpaka cyamuhuje na Kamala Harris, Donald Trump yavuze ko abimukira binjiye muri Amerika basigaye barya imbwa n'amapusi by'abaturage. Avuga ko biteguye kubakura mu gihugu. Mu ijambo rye Donald Trump yagize ati, muri Springfield bari kurya imbwa, aba bantu bari kurya amapusi, nibyo biri kuba mu gihugu cyacu kandi ni igisebo. Vuga ko tuzatangira kwirukana abimukira benshi duhereye muri Springfield na Ohio, tukazirukana abantu benshi. Dushaka gukura y'aba bantu, dushaka kubasubiza muri Venezuela. Trump kandi yakunze kuvuga ko mu bimukira bari muri Amerika abenshi baba ari abanyabyaha basohotse muri gereza hirya no hino. Yigeze gutanga urugero ku banyekongo bari mu gihugu. Ati abantu bari kuva ahantu hose, bari kuva muri Kongo. Mu ijoro ryakeye babajije abantu bamwe bati mwabagahe, basubiza ko babaga muri gereza. Bose bari gusohoka muri gereza zabo baza mu gihugu cyacu. Abantu baba hafi ya Trump bavuga ko we n'itsinda rye bari kwiga ku buryo bwo kongera inzu zikoreshwa mu gufunga abimukira binjiye mu gihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko n'uburyo bwo kubirukana mu maguru mashya. Yitezwe ko nagera ku butegetsi azasinya iteka rigena ko umwimukira wese winjiye mu gihugu azajya ahita afungwa ako kanya akihagera. Umubare munini w'abimukira binjira muri Amerika banyura mu majyepfo y'igihugu ku mupaka wa Mexique. Ubwo Trump yari perezida, abinjiye mu gihugu bari bake cyane ugereranije no ku bwa Biden, kuko hinjiye abarenga gato miliyoni 2 ugereranije na miliyoni zigera ku 10 zo ku ngoma ya Joe Biden. Kuva mu Kwakira umwaka wa 2023 kugera muri Nzeri 2024, imibare igaragara ko abinjiye muri Amerika benshi ari abanya-Mexique kuko barenga 617,770. Bakurikirwa n'abarenga 500,000 bo muri Venezuela n'abagera hafi ku 2,000 bo muri Guatemala. Bikabarwa ko Abashinwa barenga 36,920 binjiye muri Amerika mu gihe cy'umwaka, kandi ko hiyongereyeho abarenga 10,000 ugereranije n'umwaka wabanje. Imibare igaragaza ko kuva Biden yajya ku butegetsi igihugu cye cyakoresheje arenga miliyari 16 z'amadolari mu kwita ku bimukira binjiye mu gihugu. Ni amafaranga yiyongereye ku kigero cy'124% ugereranije n'ayakoreshwaga ku ngoma ya Trump. Ngaye nguko uko Trump n'itsinda rye bari kubiteganya. Reka dutegereze turebe niba koko we n'itsinda rye bazafata umwanzuro wo kohereza ababimukira bajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bunyuranije n'amategeko mu bihugu bavuga ko bishobora kubamo n'u Rwanda. Komeza kubana natwe kuri General Knowledge Infotainment, isoko y'ubumenyi.